Kani gade ka Pati CTV. Kyartali ki seng bhalang ki banari boy district Khasi Students Union patka riboy Youth Federation haka nyoterik uyayong kilawan kiyoshil nongba shilong banwan ban kentaj madrori ka jingsha keno haka wei ka seng bhalang pakidan benta ban shimpisa na kakti manager jangkoi ka petrol pump ka brang shushna ha umran dairy riboy district abe kran bikidang thok kubor shilong press club ba BP dangkiu President RBF lai thu pakani ka jingkeno ki seng bhalang kum ka CSWO ai kalong kumba pencak buram paras yang balang klem kadaw kabasisha kumta kila dawa nakini kisang balang bikin ajing pensyai lor kani gajing keno loong bakaseng ringkat kaki isu kila kampau hari boy kimshim la ya keno kaman kabakiwi kisang balang kila le namar kihap ban island ya kiwi kisang balang haba kisdang ban train duk basdang ndai tangba namarba kisngap ya kani gajing yaki jungki ban chukeno patte kamla ban pedang kam kani tang gajing kenthok klem nong lem ke kalau ni indirect speaking grammar bakno directly and ini mas tip nimde ki RBF ko beri tanggo ya mon lesson inon ke unit ke circle jungi home snake inon ke unit jungi tu actually ko we ga jam pernai ko we ga umur diary hadin mengiyo tip ya gini ngila khot ya kini menen hi apo office ban ngintip ke ba kaya ha ka bidi kini kapong habang kali kilo nagalian ki bawo ki ang bangim simla don kano banjing ekran bakani company sekretari jong ka RBOF jong posting circle uderu sekretari snom jong ka tegisno bomba yagani ka no sila review no lustan arjar khatsa tiyangi kim dan jing ekran issue mala de ai du arjar khatsa habang kali uri jing mer ai ka pisa ino to nakalian jumuru ang simla ai pisa ino ro nang jing ekran nama kali jing kedu bengkong jungi ka de menen bak miu ba uri jing te ada ba kamdan kalau perlu ngok ini berbalai berpidemi keteng jungi thobria ika sek berpala sing balang ni ngimpa bagan mi mungkin ni kecikin lana ki sngo ya kata ka ba yo se kadon kadai kamlam juki ro bagin ya shong mani perkhat ka bidi bekani kam am banle bitemba la pakai ko ba at ya no thobria ini ni kisang balang nalo kata bani ekran pat yo se ki ong ngi balai kiskap derja ki ong ngisap derja bengi na dai kisang bapau apa di district ngim kwa ba la don kano ke isu ke baki kisim kui kisang salam ngim jukwa ban ngin ya tukla lang klem da dia don ke jingya tip lang bat kitu kitrai sang ki barala sintang ke isu ha ka bide bagani ke isu ru ngilai ba na kalian to ke CSW bat kiwi kisang ki beron apa di district kila lech kila pasai kubol kila dawa no DC kila dawa na po district council ngitip lembag kila pasai kubol yake ke jingya juki sakram Henry halu kini isngi pat kapsem no ke jingya kran lala ki kran ke jingkhoi kumba kiong bagi persa ini nei bang support ya kani ka company larang ini kadang ke jingya kran ini bani kran suruh bagi atli ki petrol pump bela sena itu juga slow kawe ke de ke pom ke bana pom ran deri kawe ke ru ke pom bana pom mas sendak berkumpulan dari pat keumuran yang pernah. Kani gade ka Pati CTV.